Eң кыйын суроорум ушуну айтып берсең азыр велосипедти аласың. Уктуңбу? الذي أطعم لهم Min من جوع وآمنهم Min من خوف. Молодец, жакшы болду. Бул жерде бир байкебиз Аллах үчүн балдардын химмасын көтөрүп, мындай химма деген бул энергиясын көтөрүп, мындай кызыктыруу максатында ушуну койду да. Ким биринчи месттен алса, ошол алат. Ушу велосипедти. Ошо ким көп сүрө жаттаса, унутпай сону айтып берсе, ошого беребиз Кудай калса. Мотивация болот да ошо. Кул Аллах айтканчы, Фатиха айтканчы. Туңбу? نعبد وإياك نستعين. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. Канча чыктың сен? Бүт 12ден ылып экен да, 12ден ылып. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين رب العالمين الرحمن الرحيم. يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش خفت. Да, Хабиб. Молодец, хорош. Азыр мындай кылайлы, азыр туруп тур. Бардык аларды коштойдум. Birinci Kavsar sırasını ayt, Kavsar sırası. İnnan ayt. Bismillahirrahmanirrahim. Yok öyle. İnna a'taynakel kevser fasalli li rabbike vanhar inne şani'eke huvel abtar. Молодец. Экинчи сүрөнү айтайын, а? Курайш сүрөсүн айт. Ли илафи Курайш. Bismillahirrahmanirrahim. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم Min من جوع وآمنهم Min من خوف. Молодец. Жакшы болду. Эң кыйын сүрөөрүм ушуну айтып берсең азыр эметесиң. Аласың, могу велосипедти аласың. Уктуңбу? Азыр эгер акең сенден жакшы айтып калса, акең алат. Макулбу? Давай. Иза зусудан айт давай. Bismillahirrahmanirrahim. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها. Келе бир сен окуйм. Мен сага сүрөлөрдү айтам. Эгер жаңылсаң үкөң алып кетет велосипедти, уктуңбу? Вайлул ликулли хумазан айт. بسم الله من باشا. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة نار وما أدراك وما أدراك ما الحطمة ما الحطمة
نار حامية نار الله نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. Sen mында болду азыр. Бул адилеттүүлүккө караганда бул эч жаңылган жок, ишо. Сен эме зилзала сүрөсүн жаңылып калдың, а? Ошондо бул велосипед үлкөнгө алат, макул? Эмкисине мында жаңылды айтып келсең, сен да велосипед утасың. Экөөңөр тең велосипедти алып каласың, туурабы? Барбы? Жакшы. Ошон үчүн жана турамыз айтып койдум. Ошо, кел. Кана? Кел, эми ултуңар экен эме кел. Балаңызды алып калсың. Сен отуруп коюң сен. Азыр могу жерде Аллахтын амри менен могу жаш балдардын арасында кичи мындай экзамен кылдык. Бул жерде бул бала 5 жашар бала экен, аты Хабиб деген, 18 сүрө билет экен. 18 сүрөнүн ичинен каалаган жерлерди айтып берелер, бир да жаңылбастан жакшы айтып берди. Ушул бала биринчи месте алган үчүн ушул велосипедти берип атабыз иншалла. Аллах таалам кары Курандын баарын жаттаган кутубу тиса жана 6 сахих хадистердин баардыгын жаттаган алым балдардан кылсын иншалла. Спонсорлорду доо. Иншалла ушу спонсор болгон байкелерге дагы Аллах таалам үй бүлөсүнө жакшылык берип, эмне максат кылган болсо ошо максатына жеткизсин иншалла. Атасына рахмат. Атасына да рахмат. Теге ушунун баарын эме атасы эметип, дейм. Атаңа бересиң велосипедти? Элең рахмат. Маскында. Машалла. Кандай? болсын. Аллах разы болсын. Машалла. Бабына шифа беріп, отырғандарға шифа берсін. Қолың ачып алып көрмеші. Басына жоқ болсын. Амин. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إني أسألك علما يافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Машалла. Бул хадис, бул дуа, хадистеги чоң дуа да, машалла.